Filime cyaje zageze ku isoko kare mugene muzihige. The cast Dead Man's Plane. Nakubwira cyane Sankara da Premier. Dore ngo barazamuka muri etage. Bageze barahagarara. umuzimu wongeye wateye 저주를 걸고 있는 그놈 abapfuye bari kuzuka 살인할 수도 있겠어. bakaba batumye kwica abandi bantu. Dore imirambo ni inyamaswa bose monsters. Dutangira iyi ni indi ya kabiri na seri y'umwaka nziza cyane. Dutangira nayo yageze ku isoko Tribes of Europa. Dutangira guterera barakubwira ngo mu kwa 12 mu mwaka wa 2029 ubwo technology yaje kuzamba ku isi, technology started going crazy. Haraberaga mu mashyamba twari tuzi ko tuzamahoro iteka ryose, usibye ko twari twaribeshye nta mahoro yari mu ishyamba. By the Tribes of Europa seri y'umwaka n'ijwi rya Sankara da Premier. Tribes of Europa hamwe na da Premier Sankara. Dore nindi cyashya cyane nayo yasohotse hamwe na da Premier Sankara. By the Army of Thieves, gisirikare cy'abajura. Ready, mwitegure and crack. Musatsi ngufuri crack. Execute international bank heist. Tugiye gukora akazi mpuzamahanga twiba ku mabanki y'isi yakomeye. Us is about becoming legends. Ntabwo dushaka gukizwa no kwiba, dushaka kuba abanyabigwi, just becoming legends. Bereke polisi ko kwiba ari ibyabo. Asye. Aya bas tugiye kucyatuzinduye. China Film Administration, Portrait International. Kuna abasomeye China Pictures. Kuna abandi zateguye Sankara. Cyo nigishinwa mbavuze amazina ryanjye. Summer yesterday. Urumva? Murajya he? Filime ko nazizanye. Ultimate. This Code. an era never seen before in the history of Ati kintu cyo gihe umuntu atigeze abona amateka y'ikiremwa muntu. mankind. Tanyara kana bafite muri gereza. Munda kure. Chaka kubona papa. Mura muri gereza. Ndashaka kubona papa wanje. Kana kararakaye. Mitsira rega mu gahanga. Mwana hina beto. Fera beto nako. Kana gato. Filme no kitangiye. My wealth. Wa mwana ro bukungu bwanje. Haro avugaga. Dutanya muri Denver FC country muri 2025 tariki 3 z'ukwa 10. Ibi ni byabaye muri 2025. Ibi byabaye muri 2025. Have you heard of the hand of God? Have you heard the hand of God? Abarumvise ukuboko kw'Imana cyangwa ikiganza cy'Uwiteka? So you is not a man in his mercy. Ati mugenzi yo ntago ari umuntu w'impuhwe zawe. The hand of God is never about rules. Kuboko kw'Imana nakurisa amabwiriza. Usibye ubushobozi ni imbaraga. Urasa neza bacyucyo ari imboye hakunoze n'umukobwa ziravugishwa. Waje kundaza ari baje kurira muri gereza. Ziao you niko yiswe. Show you. Ziao you. Mick wants to see you. Mika arashaka kubona. I suggest you better think about it. Ndakeka wabitekerezaho. I can kill you in 1,000 different ways. Nakwica mu buryo burenze ibihumbi nkwica wowe utibanze kubyanga kubyemera. Ndavuze ngo You'd better not pressure me again. ndakeka mutamatiriza. Gal's first piece of work for the company. Urakeneye muri company nk'umugwazo ayikorera. If he weren't your father, Mick would have had you killed years ago. Iyaba atari so Mick wakaba warishwe kera. Urakenewe rero. Dore kakana bafunze film itangira karakuze gakura muri gereza. Mumvanya hano. You will regret it. Muzabyica steka ryose. Bamuvanye jail. Nizi yabo yu. Mumujyana sha. Haguruka. Fite confidence. Nise umuganga umushaka. Witwa Mick. Bazana iminyuru.
tayari gira vuba hurry up ko filime tuyitangiye tazagaruka mwana tazava garuka hano ubice bose manza bamuza ko ari umwicanyi nizi yawo haramuvugiye Working for them. ndekera kubakorera man To be free. wenda wabohoka nawe n'abandi bakabohoka aramubwiriye muri gereza aterekera kubakorera wenda nawe waba free wabohoka Today we bite burumwe very exciting news for you all. ataya na makuru agiye gucaho ku isi kuri televiziyo mpuzamahanga ku buryo rwose mwese muzayishimira The chip that will benefit mankind hari microchip yakozwe yabavanamo indwara is finally available. utarinze ujya kwa muganga ni amakuru yo gucicikana ku isi hose kampani yitwa X Corporation bakoze microchip bagutera mu buri ku buryo urwara malaria igahita ikuvura yo ubwayo The chip directly affects the rwose bino barakigwa ku karubanda How will it change our lives? bigiye guhindura ubuzima bwacu dutegereza turebe X Corporation East Area mugangaza imbere y'abantu ubuzima niko bigomba kuba kwari karite bugomba kuba bwiza And Gaia brings a new way of life. ati Gaia ibazaniye ubundi buzima bushya iniza yo kubaho amusuka we hano hari umusaza warakaye bamwibye umushinga we umva nakoze iriya chip none agiye kurya amafaranga y'abaturage Miki yatwibye nonaha icy'ingenzi Gaia system igomba kujya ahagaragara wigira ikibazo vuba ngaho iraza gufungwa Miki nta ntambwe yatera munshuti wanjye ya kera uri mu nzira ariko ntacyo wabikoraho hafi aho hari abahari impamvu za Gaia turashaka ibidashoboka ko nuno bikunda cyane bikaba agatangaza icy'ingenzi kurusha ibindi dutangiye sasa new era kubaho bundi bushya ikindi kinyejana gishyashya ati none ikiremwa muntu kigiye gutera imbere birenze ibyo ubona n'ibyo wiyumvira bigiye guhinduka nta buribwe no kubabara muzongera kumva bizavaho ibyo ushaka mu buzima ibyifuzo inzozi zawe bizaba impamo bishoboka bitera mbega igitangaza biratangaje Gaia igiye kugira isi akataraboneka perfect barishimira umukire ibintu by'iyo system bajya kudushyira mu mibirira ahubwo wasanga ari ubwonko bwacu bagiye kuzajya bakoresha bishobora no gutera ikindi kibazo ku muntu umubiri tuzadukomereka wirepare nta kurwara nyihanganira uko bwahagurutse ase Gaia igamije guteza imbere ikiremwa muntu nk'uko bivuze cyangwa abanyamakuru bandi barahindukira cyangwa ni ukutubeshya nta kuntu wavuga ngo tekinoloji uvuga ko igomba kuyobora umuntu ayoborwa n'iyi mashini cyangwa hari ikintu bihishemo byanga byakunda hari ikigomba gukontorora abantu tubwire mugabo ni original chip cyangwa wasanga ari terminal cyangwa ari programme ikontorora neurons z'umuntu uburemangingo bw'umuntu nigute nuza nervous system umuntu yakontororwa ya ufite amaso no cyangwa nervous system ikontorore wenda ukomeza gutekereza nta kibazo hari benshi bashidikanya bazahoraho gusa amateka y'umuntu cyagaragaje twese tugomba gushaka icyo duteza imbere hari abashidikanya n'amaze kubya experience nka tazamaze kubigiraho abenshi bagiye kumva ukuri no kubaho kwa Gaia yewe urakora iki hano hari uwaje aho bari gukorera tangira kuba security ari kubera inama ya Gaia bari kuyilaunching ari wamanutse agomba turajya kuno baje kubwira ibya Gaia mwanda hari uwaje azarasa wa mushoramari wa muganga
amurasa kwitama ku rutugu. Umukobwa arimo arafotora. Arangije afotora umwicanyi arayimutunga yamaze gufata ifoto. Uzongerese ntashaka kwica abaturage, yashaka nyiri gaya. Ana rundi musaza ureba agakobwa ko byagenze. Ibi bizaba inshuro zingahe? Mbabarire boss. The Gaia upgrade process is already live, and from now on every second counts. Umva muri Gaia ibintu byose byamaze gutungana, buri segonda rifite agaciro. This is the plan, you understand? Uyu ni umupango, sibyo? So I don't care how you do it. Ngira ukuri ubigenza uko ariko kose ariko bicemo. Nzanira ziriya code. But they're not what we think they are. So? None. Past actions have failed. Ibyo twapangaga byanze. Because that time we have been unable to track their movements. Bari abantu bose tugomba kubakuraho babaherereye hose abo twagiye dushyiramo ziriya device. So I like to borrow someone. Hari umuntu nkeneye kuba natira kugira dushakire izindi code. From you. Who? Mugutire inde? Xiao Yu. Xiao Yu. Aho tukamenya bakura gereza. The one man who betrayed me. Wamugabo wangambaniye. And how do you expect to make him obey? None ne gute yatwubaha. Perfect machines always have weakness. Ati umuntu nagari machine iteka bafite weakness cyangwa se faiblesse yiwe. Intege nke. Kuri inshuro will make him obey. Ndatuma atwubaha. Barashaka Xiao Yu ngo bamukoreshe. Kandi mbere ngo yarababahaga. Nako yarabasuzuguye, sorry. Ko filime tuyitangiye. Aha kuno sasa. Muri bwa butayu. Desert. Nafite umubare mu bitugu. Kwiruga inyuma. Hanare gendas. Yitonze ni Xiao. Urumva neza kuba wongeye kabona izuba. Nta muntu urancika ari muzima. Niwe munyamahirwe. Uraceka ubu ngubu utafunguwera? Humura tuzongera duhure. Uyu niwo munsi wa nyuma wo kumbona. Baramvangereza arashaka gucika n'abakozemo akazi. Ni Xiao Yu. Tambura imbunda. Aiwe aratangira. Bayise ultimate code. Asasu byanyabyo. Nakubwiye sangara senyamapfunyikira. Aiwe Papagasi. Shagutika gereza bari bamukuye neza. Tayari za hakuno gafunguzo ke pingu isemo kwicikisha grenade mande ye damuterura bandi ba security bacunga gereza. Twabonye nyirigaya na wamushaka kumukoresha. Bisasu shagucikana amahoro. Buke arabangutse fata umucanga mu maso. Cenga umutwe. Fite speed mu kurasa kwe. Bonani kimodoka. Bana migari cyamagara nazanaga hakurya. Bana mimwe iraturitse izindi. Aratangira. Sigaturikije gereza yose. Tayari. Kumba ba security ni benshi. Baracyamukurikiye. Bayise ultimate code. Turore. Ngoto.
grenade bazanye nyinshi. Bari muri desert. Asa hakuno kuramo ikiryango. Naga byitayeho. Arabivugana gace gace. Modoka irangije. Zimwe ziracyayoba. Bigeri zamumezeho. Target. Mwanda. Kagabo kakomeje imbere. Bagabo nago bava kwizima. Ageze aha abona hari abari hasi. Target. Mbere y'imodoka irirenga. Tayari. Kobuteri nayitezamo. Baramushaka ari muzima. Kanda gonga inyuma. Tayari. Bano bavayo. Baboneza ko modoka ariko. Imodoka kirakomeye. Karashika yivira. Arangije. Parika hano neza. Azana sasa machine gun. Ku modoka hejuru. Yewe rekura umuriro. Rekura amasasu. Maze ndore. Ya mukuzimu. Bare ku igisasu. Bayise ngwiki. Ultimate code. The premier once again Sankara. Ko dutangiye. Bwatinze. Uwacikaga. Kwaga kangutse. Ari hakuno. Bwenge zari zagiye niba yaguye igihumure. Ayiwe. Kubyuka n'umunaniro. Wasekaga yumva kajwi. Banza baziranye. Hello, Xiaoyu. Bete Xiaoyu. I'm no see. Gihe kirekire tutabonana. You know I brought you here, don't you? Warabizi ko najya kuzanyana sibyo? And you should know my answer. Nawe isubizo byanjye urabizi. If even a top killer had a weakness. Ntabwo nanzi ko umwicanyi nkawe uhambaye afite intege nke. What you Chinese people say. Ndabita abantu benshi bakunda shinga bavuga. Abagabo bazawo. Akiraho. Bamweretse hakuno umudamu uri kumwe n'akana. Barimo barakina. Kugira gutya. Bari mu byumba bibiri zifatanye zinarebana. Komana. Madamu n'akana. Nyiramutemba shushu atangira kwibuka mugenzi batemberana hakuno. Mugabo yari amaze igihe muri gereza. Ndacyagutema je t'aime. Uyu ni umwana wacu. Urinde mwana ntamuzi. Udambwe karakana kabo. Mugenza mubwije ukuri. Ati c'est une bébé. C'est toi et moi bébé. Tumwana n'uwacu n'uwanjye nawe moi et toi. C'est moi et toi bébé. It's really cute. Mwana ni mwiza cyane. What a pity. Bega gahinda. Barangije bafungura leather beam.
Rather beam ni urumuri rukata ikintu icyo ari cyo cyose zerekera ku mugore n'umwana. Bine buswa nyabakiri makora. Debe uriye gica mu cyuma mu ntebe. Umugabo nakuntu yamenekera hure. Sawa, nakundemera ibyo nkoresha. Debe ukuntu gikasa umusatsi byonyine. Cyepwe tata we yemeye gukora ibyo wamusabaga. Ndagusezeranye. West area F country. Hakuno. Harabahari. Nejo bundi bari gukina n'ibyo babonekewe. Numbaza uburyo babonekeye ngo nibizaba byazaza. Dufite igihe kingana iki. Umva turacyafite amasaha 72. Nyakubahamo. Saa mukomeza akazi. Hari extermino barimo barakoraho ubushakashatsi. Kumbe hano hari abasuzumira aho za chip bashaka gutera mu bantu. Muganga kubatera imiti bakabashyiramo za microchip ku buryo umuntu atarwara ugira igisebe kikikiza nta miti. Tayari umwe mu bantu bapimiragaho tangira kwizunguza n'ama system tangira gusa nk'igira ikibazo. Stop the operation. Delete the data fast. Umva siba data none hagira vuba. Faster. Siba data arakanguka. Tayari abakanguka barakanguka nta buribwe. Buryo ameni bawo nta buribwe. Yabaye nk'ikimashini kurabwa computer tugunya kurya basasu ni bayumva. Irinde mu rutugu wapi mugahanga aratuza. Barimo barapimira ku bantu ibintu bitajya baho muri science. Gukora ubushakashatsi ku kiremwa muntu nibibaho. Munashaka gupfa muri mu bushakashatsi. Wa musore ziyawe uyu yemeye kora wa musugabo amuza hakuno bahure. I want you to kill 3 men. Ndashaka kunyisha abagabo batatu. The data is in the car. Data iri mu modoka yawe. Ufite iminsi 7 kandi amahirwe n'umugisha. Arashaka imwicira abantu batatu. Who are those? Uwa mbere nguyu wa mugabo twabonye atera hamwe haberaga inama imbere y'abanyamakuru. Yitwa Enoch. Rwose yari umunyamategeko akora X Corporation. Uwa kabiri nguwo yitwa Mr. Mo. Yabuze imyaka ishize. Uwa gatatu ni muganga Ziyawo. N'uyu musore yitwa Ziyawo. Yari ya designer nawe twarakoranaga. Yacitse imyaka 2 ishize. Yitwa Dr. Ziyawo. Tangira kubona ya video kagakobwa ka shootinze kamufotora. Afite ifoto yawe amwicanye Enoch. Kanda stop. Gakobwa niko ndibuhereho. Kama ya mafoto tayari. Paganyaje kuri Claire kumwicanyi. Nanjye mwereko ndi Claire, nanjye mwice kila. Aho ni mu gifaransa ngo ni Claire. Nimba ari karere je ne connais pas. Usumwicanyi ukiramo akantu ka gifaransa kaba kivuze. Kila Claire. Umutetsi kuka kuker. Sanko. Hakuru muji. Baturage bari mu birori. Biteguye ko Gaya Corporation igiye kubaza mu microchip atera mu mibiri yabo nibongere kugira ikibazo nta kurwara. Gupakireka baguponje na ponseze cyangwa foreze aho wamunaga. Asa hakuru ni Ziyawo you. Yambaye neza ntiwamenya ko avuye kurya ibigori. Vuye gereza. Emonene haraho yahereye. Oza. Boazi. Mfasha akantu gato. Vamos come. Uvani. 你放过我吧！ Umone gutebo urwo sagera hano. 做线人就是玩命啊！ Uzongora bishe mudagona menya kutunaziranye. 差点被人干掉，
nari nishwe iminsi imyaka igeze kuri ingahe bankurikirana 你怎么又来？ none urangarukiye ni cyanya munini cyahaka 我是一个人。 wavuye hano afata imashini yacu 你的意思是电脑？ laptop yenda yimena bahaka bakunda imashini zabo aho kugira ngo yimena reka ndaguha amakuru yose ukeneye ndayimena bonke 都行，放下我，宝贝。 aho kugira ngo wice imashini yanjye basi mpereza umukunzi wanjye yikunda laptop yacu 帮我找几个人。 haranshaka unshakira 又找谁啊？ abo ni bande uyu mukobwa mbere na mbere kanyira mutema cyo kanyamakuru kazi kari gafite kamera muri wa munsi mukuru hakuno hari abakareba nihanganira gato sezema 哟，这不是叶大记者吗？ wow niwe munyamakuru y'iminsi ye bahita sheni 你喜欢吗？ ushaka kundi birori 特别棒。 byiza cyane 我一直啊都在关注你，你的报太精。rwose wa mukobwa narakurikiye cyane rwose amakuru utangaza ni meza 其实啊，你没 gusa urazi akora ku muhumetso ndabona nta muntu muri kumwe nakuba hafi nyakuba sheni 名人， uri umusitari muri uyu mujyi 那些可就不好了。 ndamutse nkusohoye amakuru mabi ntabwo byaba ari byiza kuvuga ngo iyo nukora muri moto y'abakobwa 那是。 哎呦， nyakuba sheni bebe lulu mukobwa akiri aho ifashe gatoya telefone isa nk'ikwa marikisona kirayimwambura mereza telefone yanjye ariko 跟我在一起聊天还玩手机， ntabwo uzi ko atari byiza gukoresha telefone mu munsi mukuru nk'uyu muba mwatumiyemo 不礼貌。 uvugana nanjye 沈总不好意思， mbabare nyakuba sheni 是陪我。 ngomba kuva hano myihanganire ko wihuse 要走也可以， niba ufite kushaka kugenda 最起 bakongera icyo kunywa 七彩以表示歉。 bantu nk'abaduze nangahe kugira ngo nanako babare kusuzuguye hari abakire babarengwa n'amafaranga bakumva ko furi bazifatira ku bandi bantu batazi ko hano hanze hari abarambiwe bariwe utajya guhagiraho wa musore aza hakura mu munsi mukuru ziyawo yu bamutumye enoka ariko ko uyu mukobwa yafotoye enoka niwe uri umufashe kuba yamugeraho akuno kuri isize yaje kubataramira nyira fasita arimo arasunikiriza kureba neza hano bari kucyo kunywa agakobwa karanywa kiyabuza inzoga bakakongera izindi arambuye umbwa bicupa mukonda gushaka yewe urinde wowe hagarara yewe ndimo navugana nje kubasheni wande kwerebye buntu umugabo afite kode mu mugongo nako mu bitugu tumukurikire sha suzuguje boss azahakuna wowe urinde sha utananzi gute wamaze nkumenya si umurangaburira njya kuri iwanyu urarwana numva muva umusore gapaga sinashibiye mu bwarasho basire gusa sobuja nimba bahemba ntaga mpemba intoryi barazimena wowe ndagucyura rakikorera nizi yawo aheza nyinebe utibeshya se kigira ubwoba uranjyana hende kura ni bwa butaye bwa nta giporezo yikoza mu modoka tongera gutekereza kuncika akagurya ukundi atangira imodoka akunino umudamari n'akana ke barakingura Come with me. ngwino ugiye gukora iki Cut the crap. Come with me. wembaza busa ngwino ntaho njye unekure we don't touch me 小雅， mwana wanjye ziya 妈妈好吗？ ntegereza hano sibyo 很快就回来。 mama aragaruka mu kanya sabo 乖， ukaba mwiza witonde nyina aragasezerera yazana hakuno ka kanyamakuru kaye 你跟一诺什么关系？ enoka umuziho iki 清楚你在说什么？ uravuga ndetse uravuga ibiki 是一个普通的记者， ni umunyamakuru usanzwe gusa 普通记者会冒着 umunyamakuru usanzwe ugashyira ubuzima bwawe mu byago 拍那几张相片， ugafata amafoto yatuma unabura ubuzima ndashaka kumenya enoka umuziho ibingana iki 不过家里的 IP 我是黑不进去了，应该是 ubonye rwose hakuno uyu mukobwa asa nk'ufite za super sava 比 CIA 都厉害。
afite za sava ajya gukorera CIA Mercirat 找他就对了，那女的可不是普通人。 umukobwa ngo afite za sava agize gutya mu nzu y'umukobwa yenda ko banga ku rukuta hano akomanze yumva asa nkaho harimo ikintu kiburamo uru rukuta ni uruterano bene urukuta ateruramo igikadere hano arashaka kode sangaho lock unlock baramuscanning verified dore hano abeshya umunyamakuru usanzwe dore mu ncumbi ndani ntaho adashakira amakuru ba Enoch yagiye abiga ahantu henshi hagiye hatandukanye n'amafoto ya Enoch arayafite mu nzu ye tayari umaze igihe kirekire ukurikirana Enoch 我的工作需要敏感性。 umva akazi kanjye gasaba umuntu gutekereza cyane 一诺的背景这么复杂， ngomba gushaka nahise w'umuntu 深入调查的，说不定他 kavanaho ikibando 就靠他了。 ni ibintu bikomeye rwose 那当然了， niko bigomba kumera 要有媒体良心嘛。 mu kazi niko bimera 这句话应该是我说。 kazanye icyuma ariko si nkaho urarwana n'iki icyo ushaka kuri Enoch ndi shuwa njye nawe ntabwo turi abanzi niko mbikeka ubu twakorana kandi ibyo ushaka kumemukira nabyo byibagirwe arisohokera kumana ukuntu uteye neza n'ukuntu usa n'urwicanyi njyewe kumbe wa mudamu we hakuno wamukoreraho ubushakashatsi huje abarabu abantu ku isi hose bafite agafaranga sawa Gaia X Corporation mudamu ari ahantu basuzumiraho ugutera microchip ubwonko indani tayari ukaba ukora n'imashini chip motherboard brain machine interface byose mashine kaba ari control ubwonko bwawe rwose turayimuteye microchip byarangiye uba vigisebe mashini itimuteramo quality mu ndani vuba vuba malaria yikiza iri ni itangiriro just the beginning 我不管你和一诺克什么关系，我只要一诺付出代价。 sinzi icyo dupfana gusa nshaka ko Enoch yishyura nubwo yapfa ntacyo bintwaye gakobwa kazanye na Enoch nako kuko aramushaka ko yapfa ubona ko yaragahemukiye dore umujyi wose uko bawureba nzakurinda mukobwa muto nizi yawe ukabwira mu makaritsiye umva nagiye nkurikirana Enoch ahantu hose yagiye agenda na computer zose akoresha global range yazo nayikurikirana yabanje kuba mu kazi ka Afrika wonshku avuye muri wonshku ajya mu biryogo karitsiye y'umushinwa bafite amazina asekeje hanshwi wonshku tanshwi na amazina adasobanutse barashaka Enoch ntaho badasya kureba neza arufite cya gikode cyo mu bitugu X1X kumbe Enoch ari aho hafi koko dore amuhiga nabo bari inyuma ziyawe yu akuruye ifoto yewe bari turi imbere in front of us akira hari akantu yamuhaye
Shira ku gutwi nika écouteur self en anglais. 过了桥洞， Mucyongereza ni earphones mu gifaransa écouteur. Yuko mutana na people tazi cyongereza kwa écouteur mu cyongereza écouter. Sentire center. Karicha kacha. Pipi cyongereza avuga ni macuri. Aho yakutiga ni binene biragatsiro. Eno karatangira abanye ko bamukurikiye. Tangira gukina igitsi. Mukagigi. Arimo aracika batumye ziyaho kwica Eno. Ariko n'agakobwa karamushaka sinzi barapfiki. Baratangira. Bose na abasore nayo wagayaho. Baragigira. Tayare. Gongo kigabo. Kirabangutse nacyo. Bose na abasore. Yazabura umugabo. 目标停下来了，在你一点。 Arahagaze amubwira icyerekezo. Barimo baramutracking. Za hakuno arabangutse. 到了，3点方向。 3 o'clock direction. Burasirazuba. Kuma umugabo afite akora kwa yabitse. Ashyiraho sinyari ya Mr. Bon. Kureba neza. Umuntu umeze nk'uruti. Kumbe nyuma ye Enoka box. Cha Enoka nyuma ye. Bose na abasore. Nago bumva. Ziyawo uwo bamutumye. Ugira ngo Enoka najya kwivugana umuntu. Bose ni indwanyi bafite byakode. Batewe na excuperation. Kamwambike cya gisasu. Ukuboko muri kirasa. Unyica uturike. Biratangaje. Still like this trick. Cyakundi uyu mukino naye ndacyambaye. Kiraza guturika mu kanya. Bose batangira kugigira. Bara beto. Bivaze mu nzu. Cinga urugongo. Bitange ki. Yinume muzemo. Enoka ari mu bibazo. Enoka kwero uyu musaza Mr. Mo. Patu mugozi. Rutsinga ninga kagabo. Pati nyundo. Yewe. Ambabazi. Pata gatebe. Bose. Na uva kwizima. Pite foreze na gutobora mutero umusumari mu gahanga. Yewe. Agatera mu rubavu. Agacumita. Datangira kuvirirana. Bose. Na ba excoperation. Basi yuko nabone na masama cyangwa tumubiri wirepara. Baratangira. Kumakaro. Vuba vuba. Inyuma yanjye umukobwa yahakinze kamera zo mekeretse zose aramenya umusore aherereye. Baratangira. Afane ngari muri traffic nawe uzajya gucunga bene wanyu n'umuvuduko wabo yibana moto ya traffic. Uyu nawe no muryaga natsindira indi. Danguri umupolisi tangira kwereka abaturage hase ko batwibye twembi moto. Yari yafashe utwaye moto nabi bande bamwibiye n'uwo yarafashe naye barayitwara. Umwe hasi hejuru. Bayise ultimate code. Nakubwira cyane da premier wumva. Sasa hano amujya kure gato yagiturika. Tayari. Gakobwa nako kajya mu modoka yako. Zaje baje. Uyu mukere yamutumye bitabaye by'umugore n'umwana barapfira muri excoperation muri Gaya. Abura gato.
bana bubaka imihanda Enoki imodoka muzayicisha munsi ca hejuru arongera yubura imbehe esye umukobwa nawe kugira gutya mbutaje amufata mucyongereza ambutiyage urumva ambutiyage imufashe nayo no kwideburiye tayari bano bageze mu misozi uceho ambutiyage ivuyemo umukobwa afatiraho tayari nakubwiye Sankara nazibazaniye bano bari mu misozi kugera hano hari aho umusozi wari dutse tayari bose zirahigana. I don't think that. Ntagariko mbiceka. We will be enemies. Twakabaye turi abansi. Nta mahitamo mfite. Mereza code. An ambition. Niba ari Miko yigutumye. The source code fall into his hands. Ntago natuma ijya mu maboko ye. Slaves. Gicharenze. Did they make you work against him? Ntago natuma twesumbira abacakara ahubwo twabinyeshyamba kuri we. Source code. Come on, get it. Niba ushaka source code nako iriya code unkurikire. Like walking day. Umuntu wapfuye kare byaruta nkapfa kujya nyuguye. Acana moto zinga icyuma yirenza umusozi. Bose nabasaza. Arangire kura X code inyuma. Uyu nawe atarayibona. Ayibonye wenda agasasu kamuvaho. Undamanuka mu mangano y'inakamoto. Yewe igisasu cyafungutse. Akinaga inyuma kiritura umusozi. Koda ariko ifite mu ntoki. Arashunga umuka. Arifata hakuno. Uzabikora uri umunyarwanda urebe kuko adacomoka akaboko. Kode ya mbere arayibonye n'eshatu. Zifitwe n'abantu eshatu. Wa mbere arapfuye ariko kode arayisize. Bushinwa si igihugu umusozi urariduka. Agashya kantu gato boshye ari buje bakongejeho. Bagira imisozi ikomera. Agari nk'ibyo muri Afrika mujya guturitsa ikirombe mukanagamo grenade. Umusozi wose ukajya hazi neda. Mensiyemo kumbe hakuno. Wa mudamu waziyaho niyo bapimiyeho bwa mbere batera ya microchip. Kugira gutya kwa muganga haratuza. Boss. Data shows that Song Qian's brain rejected the chip's command. Bisa nka ubwonko bw'uyu mudamu ganze amategeko ari guhabwa na microchip bamuteyemo. She is no longer suitable for testing. Uyu mudamu ntago ari umuntu twakomeza gupimiraho. She is no longer stable for testing. Mudamu ubwonko bwanze gukora na ziriya microchip za GASHYA Corporation. Ndebe system burya agaze. The famous reporter at the press conference appeared to show. Uyu mudamu wazara umunyamakuru wadufata cyagiye agutesha umutwe urimo avuga ibya GASHYA Corporation ari kumwe na Ziao Yu. Yakize ne umunyamahoro. Ase nkwigisha cyo gukora genda ubahitane nawe. Umukene nashaka umuntu usubiza uyu mushinga w'inyuma. Aho kubusubiza inyuma we na televiziyo yawe cyangwa radio yawe nukubahitana. Yamaze kubironkinga abaturage batangiye kubyizera. Kureba gutya ahari hose baranahaza. Navuga menshi ni Ziao Yu. Isi yarahindutse. Sisa nka irimo irahuma. Blinding. 合作结束了，我们到此为止。 Yabarishaka kubona twasoje. 都是一样的。 We nta nukumura abantu hamwe. Ariko mwisi zitandukanye. Gakobwa nakamuganiriza. Bice ultimate code. Nakubwira cyese nkala da premier umva ngibisanzwe. Day to day. Akarimo karagenda. Kavuye mu rugo. Tayari barakazenguruka. Ningabo za Mik. Kachiraho. Hari uwazanye imodoka yirukanka. Wa musore Ziao Yu. Kubita umupagasi. Imodoka izenguruka gakobwa. Kakirangaye. Wina wakagora igihu. Urabana
Kita cyo kunonuka reba kuraga hubanuje. Kita cyo gukora taye uve kuri abantu babyibuha nkabe bakenyeye matera. Kujya hapa vuba. Mujya kuri taye reba kuraga kuruye. Ndani vuba. Batangira batyo. Mukurikire umushenje. Mfite icyumfuta inyurukansi iriruka. No kuri baba bakobwa b'Kigali ubyukira ku mateka konje kagenda kabyibuha ngo ndategereza boshyukenye matera afata feri modokora aho gatoya irirenga itakandagira umuriro. Ayiwe turi mu bihombo bosi nagahemba to. 你怎么又回来了？ Kuki waje kundeba? 这是中国， Buno Bushinwa 不该出现。 Niyo mpamvu nta mpamvu yo kumbaza impamvu ndi hano. Ushimye ibijya mbere ku isi. Ntago ari ngombwa kumenya uwo ndi we. 你 Kuki se? 为什么要找银波？ Wari ukurikiye Enoch. 为了家人。 Nari nkurikiye Enoch kubw'umuryango wanjye.没想到 Ntago nari mbizi 我们的遭遇。 ko dufite inkuru imwe. Dufite inkuru imwe gute? 18年前， Imyaka 18 ishize 那是我永远抹不掉的记忆。 batangiye guhiga umuryango wanjye. Bica mama na data na nyirakana gato. Enoch mwenyewe. 我一直忘不了那个画面， Ntago nakwibagirwa uwo munsi. Niwe wabikoze. 失去家人的那种痛苦。 Nta kintu cyambabaje muri isi nko kubura umuryango. 后来，我被好心人收养， Hari abandi bamfashije barandera. 好拼命学习电脑技术。 Natangiye kwiga computer na technology. 当年 Mfite impamvu. 良知的记者， Nanye nahanganye ni corporation ya Gaya nk'umunyamakuru. 我一直在寻找证据。 Nta bimenyetso bihambaye nari mfite ko nashaka kwishyira hasi. Nshaka kwerekana ibyo bakora. Hanyuma 我发现这已经不是我一个人的事情。 nabonye ko nari umuntu w'agaciro cyangwa se unakomeye ku buryo nahangana n'iyi company. 实在不敢想象， Ntabwo nakwimagina 如果这个世界全是芯片， uko isi yamera 会是什么样子？ abantu bakomeza gukontororwa na Gaya bakontororwa n'uriya mugabo. Shaka kujya bakontorora ari ubavura bizakunda cyangwa ubwo mu gihe gukontorora ko habaho no kwica yabikora. Boss, Program is disconnected from the chip. program yabaye disconnected. Also, the female reporter was saved by Xiaoyu. Ati abanyamakuru gasatabaye na Xiaoyu. Useless. Wang mose ubusabusa useless nacu ukora nacu maze. Boss, the data shows that Song Qian's brain rejected the chip's commands. Atangira kwibuka uburyo wa mudamu byanze gukora uburyo ubwonko bwanze komandi. I have great respect for each and every one. Ndabubaha nk'abakozi banjye uko muri hano mwese. And I appreciate your wisdom. Kandi nshimira n'Imana yabahaye ubwenge rwose. Boss, fix this as soon as possible. Turaza kubitunganya vuba byihuse. Byiza cyane. Loyalty and trust. Loyalty and trust. Principles of our corporation. Corporation yanjye nikikora. Memba neza kugira ngo nankorere neza. Areba umwungirije. Kamwite nka manager. Arapureyinga hakurya. Abanza zinyama mashini. Hano hari imashini yanze kuzima isigara igikora. Whose is this one? Iyi mashini ninde uyikoresha? Bararebana. Lewis. Boss, ni Lewis. Kiramutanga. Sasa hano hari abato byumva kimwe na boss kabone nubwo abahemba. Boss ibintu byo kubateramo za microchip kugira muzabe iteka ryose muri make wo yicuwo shatse. Boss, I can explain. Nasobanura. Na hana senye. You think this will all be over? Niba ushaka no kunyica. Boss ibyo ashaka nabiguhaye nyine. Uranga ko umushinga wanjye ku isoko. Byanatangiye kuronkinga uvugaho batangiye kubizambya bitaranatungana neza. And if you betray me, this will happen to you. Niyagera ungamana wari wese ibintu bisambaho. Umugabo afite na Satellite X Corporation. Umushinga utangiye kira agasore gato. Genda shakisha abantu abahanga benshi batandukanye. None akuriye ayiwe muzehe noke muzehe niba arwaye umutima
afite ibinini hakunanywa. Kume muganga ziyawe arimo arahamagara. Meze nabi. Arwaye kati Saidi Rubagimande. Meze neza ra? Ntabwo meze nabi cyane ni kati Saidi yarizamutse. Kode ya mbere yarifitwe na Enoch bayimwambuye yambuye musore ziyawe. Muze yikangamo. Mfite kode imwe kandi nanjye kati Saidi imereye nabi Rubagimande. Ubwo naye ninzamukana sinzi. 莫先生究竟是什么人？ Yakubamo X 公司前高层机器之uwahoze ahagarariye X Corporation nakuwungirije boss yatangiye gukurikirana ahubwo abandi bari abakozi ba boss mukuru. 帮我保管好源代码。 Ukomeze ufata izo source code zose. Ntongere ikibazo. Zifite umutekano. Atwa kuri imodoka yitwa Forodo. Hari abazita ngo ni Ford. Uzabikora guzamana niyo fana o na rana da. Forodo baparika hakuno. 莫先生， Yakubamo 已经帮我们入侵了 X 中， Louis yaradufashije 接通已经装置完毕， Terminal to X Terminal tugomba kuyihagarika 无法继续协助， nta kintu twakora 所以我们需要现场人工操作。 Corporation tuyishyire hasi. Sasa abantu bamaze gutandukana na mugabo boss mukuru bahitamo gushinga izindi corporation zabo. Bafite X Terminal uri afite X Gaia. Mr. Mo twakabaye iki 这时候 ku bwa nonaha tugomba kurikira dukurikije situation turimo. Kwa gavanamo ekuta arayimwambika mwambika na ka kamera. Sanga ugenda bose bahuje inkuru. Umukobwa yabuze umuryango we uyu bamushimutiye umugore n'akana. Tayari aje guhura nande na Mr. Mo ufite X nako Tamino. X Gaia ni umukire mukuru. X Corporation. Za kuna yaba kintu urusimbi muri casino. On his own. Ndani. Nawe yahoze muri Gaia ayikorera. Aza kwigomeka gereza. 很久没见。 Gihe kirekire tubonana. Umeze ute? 死亡谷是一个好地方。 Muri Dead Valley hari ahantu heza gereza nayo imfungiyemo. 你是我见过第一个可以从死亡谷 Ati niwe wa muntu mbere mbonye uvuye muri Dead Valley uri muzima. 活着出来的人。 Abandi barapfa. 只为了一个目的。 Navuye muri X Valley kubw'impamvu imwe. 小野。 Xiao Yu. 源代码不适合在你手上。 Ntabwo ari ingenzi kuba wabika iyo source code. 适不适合？ Ndabizi. 我知道。 Kuba mwafite akabunda gatoya. 是 icyo nkubwira. 不是你我说了算。 Ntabwo ari njyawe cyangwa njyewe. Mukobwa kureba. Afite imbunda. Kugereka imeza. 我先生从来不用枪。 Mo ntabwo ajya akoresha imbunda. Kumbe wari waje ni umwicanyi. Yambaye ka mask. Amusigaho. Cyabona nava ku izimo. Tayari. Nawe. Tangira kubivugana. Abicanyi. Cyuma mu kaboko ntabwo abashaka arashaka umukira mukuru. Mane nyangasani. Mushyiraho imbunda. Arabangutse. Nta muntu yica bano ntabwo abashaka. Xiao Yu hari wavuze. Barazimutunga. Ntabwo ba. 已经晚了。 Gihe cyarenze. Yumva nabi. Tayari baramukoma. Madamu wa Xiao Yu ari hakuno. Niyo bakorera experiment. Time bomb. Gihe cyageze iki gisasu guturika time bomb. Ntago wasubira hahise usubiye inyuma mu bihe. Bamuhambiriye hakuno iminyururu. Barashaka source code. Yanze kuyitanga. Bazana hano. Kimwe gitera imisumari.
kuzuru arakanu amuteye kazamuka muzuru azimyuna Vitamatsko hagati yawe na Zia wa mukobwa nawe yafashwe Mrs. Ye 源代码在哪里 Source code iri 知道你在说什么？ sinzi ibyo muvuga komeza tugere injiji Bogus Zia uyu urayima vuba cyangwa bitinze ariko urayima tu bazana umuriro bashyira ku ntebe bazamura umuriro ari kuri electric chaise kagatebe k'umuriro electric chair bamukubitisha umuriro volte ngamagana ngahe tocha bakuvuza muratere kumubabaza nzaho kode iri aremeye murekere kemeye hano hari ureba ndashaka kubona na Mr. Mo ngo igihe kirimo kirarenga bagasavayo iki kumbe yashaka imuda asa binyururu tayara kuraho bya kamera papagasi nawe yumva nabi bose arabyibonera kabana koko twatoje abiki koko masasu kagabo kamwe kababanye amenyo ya ruguru bona ikirenge sunika ikimeza faya arabangutse masasu we kakuruye mushikisha igikarito kagabo hasi bandi baza barasaho bakoramo akazi kataragera hasi faya arabangutse bunda arayumva sasu n'umuntu tayari buruburu abagabo arashaka izindi kode ebyiri ngo zihinduke 3 imwe arayifite iya kabiri ifitwe na Mr. Mo bakiraho arwazanye ikimodoka giye kumwambara gaparika naba ariko ntacyo mu bikarito arakwepa jenga shana twahembewe kuguhitana usitaga tukamate mshahara wetu hatutawezi kurudi nyuma tagusubira inyuma hatuwezi kurudi nyuma parika hakuno tayari Ziaoyu wabyisabiye acha nikuonesha kile kururusasu kureba neza imbere ye hari ikindi kimodoka kimeze nka amadina n'akana kikoreye machine gun hejuru niyo Ziaoyu yicayemo arara dore imodoka ku kamodoka dore ukwireje dore kandi kareshye kirekura amasasu urunu rwatibare atera rivansi barasunika gahwanya n'urukuta amaguru ahinamirana ayiwe gitsinamo indani ujya hapa ntacyo nicyumva gifite akuma shaka kumubagana urusore kibagaho gato mu gituza bose bumva nabi bati josi sinkurekura tayari
kamwizingaho tayari ziyaho nagava kwizima ikigabo kirakomeye Vice Ultimate Code Sankala the Premier arangije paturubaho kagabo kagabo ni nyume koma mu ijosi kiramwubikira ubita umutwe ku cyuma nkokora parika nabi maze ndore mugabo kubera uburibwe agenda arahinduka uri wowe ubuzima nta n'agaciro bufite ntabwo ari ingenzi kambisoze kivayo kumbe yahindutse ndarwana nk'uwiyahura ngwino kirahaguruka kiritunatuna box bikanu birahindukira ayiwe zana yewe gisasu bakahakuno habuze gato mwana nta kibazo dufitanye turapfa mula sociale mulere apfa ibiceri avayo ziyabonye ko nzi ko udacoma ijisho byagenze bite nta kibazo 25年前 byaka makumyabiri ishize 被带到 X 公司， umwana wajyanye muri X Corporation 他身上 yari generation ya mbere 一代幽灵芯片。 yari afitemo icyitwa ghost chip muri we 后来 nyuma 他成为最精英的特工。 yabaye umu agent ukomeye muri X Corporation 我一直盼望 yarebaga hazaza imbere 有机会可以再见到他。 byiza kongera kumubona n'uyu babanje gupimiraho mbere na mbere 那只是一个故事。 ibyo ni inkuru 把源代码给我。 mereza source code 多战 iyi ntambara 死了那么多人，还不 yateje impfu nyinshi ariko ntabwo bihagije 生命和鲜血， ese ubuzima n'amaraso 到最后 wabukura he 到了什么结果？ wabona ko ubwifuza arangije 这就是你想要的。 ibi nibyo ushaka akira umukobwa yari yamuhaye imwe 心越来越大，他想控制全人类。 umva nkubwire Mick nazihuza neza gatatu afite za control isi yose 3年前， imyaka 3 ishize 共研制了一台 ari ikintu yazamuye 超级武器 intwaro zihambaye 终端系统， za exterminal 将 Gale 芯片升级为傀儡程序， nta kindi usibye ko gari yo kurimbura abantu 必须要3块源代码。 ibyo nibyo ashaka gutangira hari disk 3 z'iyo source code X 终端系统 ariyo exterminal 自保程序， nta yindi ashaka gukora self destruction 同伴遭到不幸。 bamwe mu bacu bararimbuwe 小雨， ziyaho uyu 你想看到一个混乱的世界？ ushaka ko isi ijya mu bibazo n'imidugaro 肖博士研制了一台记住 Gale 的设备，虽然无法摧毁 hari ikintu twaremye cyarimbura gaya X 终端，但至少 kurimbura exterminal 可以让人类 wenda ikiremwamuntu kibaho kikishyira kizana 免除被控制的危机。 aho kugira abantu bakontororwe bareke babe bari free tariza akanyanga mu ngo ushaka kujya free kuba uri free 你可以有自己的选择。 hahitamo n'ayawe 肖博士， nyamugangazi yawe aragutegereje 为什么又是我？ kuki ariyo n'ugwitwamo 在我可以选择的时候， ntago ahisemo ahubwo ari njye 谁给我机会？ kuki mwama amahirwe 有时候 rimwe na rimwe
你会不会觉得很困惑？ ushaka no gushidikanya 是人 nimba navuga turi abantu cyangwa turi za kamere cyangwa imyuka 还是信号下的？ cyangwa turi producer signal muzarwaye cat side rubaga impande cat side ayiwe arahengama cat side mujyana ku ruhande rubaga impande igihe cyo kubaho cyamugiranye nafite mu rwaro chip muri we excoparation. When people encounter the impossible, banagiye kubona ibidashoboka power grows. ubona uburyo imbaraga zikura Prefer to be in control. kugira ngo n'abantu babe bakontororwa nicyo gihe mbakontorore ibyaho bizaba ari ibyanjye n'ahazaza hari mu biganza byanjye. The world will become stronger. Isi izakomera kurusha uko yari ikomeye. Baragiye bakora microchip n'amamashini azikora amamiliyari n'amamiliyari. Isi yose batangiye kuzibatera abakozi bo mu biro. Dore uburyo umugara anterura akamodoka nk'uterura akabebe. Abarwayi barakira. Abantu babaye digitalized. Impumyi barareba. Dore abasirikare n'akazi kagihari. Gaya Excoparation North Area. Harabari tayari. Kiraho haruwa yaje kureba. Muganga Xiao. Xiaoyu. Xiaoyu. Mzee. Xiaoyu. Xiaoyu. 我是爸爸。 Ndiso. Tangira kwibuka. Siyamutaye akiri akana. Tangira kwibuka uburyo siyamukoreye ubushakashatsi. Uburyo umunsi wankoreye ubushakashatsi. 我已经是个孤儿。 Nabaye imfubyi nta data nigeze. Xiaoyu. 当年你有先天。 Waravutse uvuye mu burwayi bw'umutima budasanzwe. 很快。 Nako ndagutunganya kugira ngo umutima wawe wongere ubeho neza mwana wanjye none. 所以 no kubw'ibyo rero 你就把我送进了生不如死的地。 wanyohereje mu kuzimu kugira ngo mbeho. 当时为你做第一代芯片的。 wabaye wa mbere twapimiye iriya chip wa mwana we. 之后我发现是不完善。 nabonye rwose bitakunda. 片在你的体内。 ariko umubiri wabaye umunyembaraga. 个白痴。 umubiri wanze gukora iriya chip. hanyuma yaho Mr. Mo nanjye 新技术 turimo turavumbura tekinoloji nshyashya 来照顾你。 Mr. Mike arimo aragukoresha. 他用你幼小的生命 kugira ngo yice imashini zacu ariko ntabwo tumuhagarike. yegera se. 源代码在哪里 source code yindiriye ya gatatu. Uwele 13e source code. 如果3块源代码插进 X 终端系统， tugomba kujya muri terminal X. 一切那些植入芯片的人， abafite chip no bazakontorora ibintu. 有的人都万劫不复， ariko ibintu bihinduka nk'ibisanzwe. 酿成大错呀！ bizateza ibibazo ku isi. wibeshye. 我不想搭上我女儿和她母亲的性命。 ntago natuma umwana wanjye na nyina bahitanwa n'uriya mugabo. 去弥补你的过错。 ntago natuma amakosa yanjye arihuriraho. 那可是你7岁。 kandi ufite n'umukobwa w'umwuzukuru. umwuzukuru wawe ariwe mwana wanjye. 知道。 kandi icyo nkubwira. 把源代码交到密克的手里。 nuwa izi code Mike. 放过他们。 ntago azatuma mu muryango wawe ugenda. 没有思想的机器。 arabahindura imashini. 活着。 babeho icyo ntago bindeba. 应该清楚。 urazi. 这样活着的人。 abantu bakomeje kubaho nkawe. 的人还要痛苦。 abantu bazashira. 密克的阴险毒辣。 kandi urabizi kurusha uko mbizi. Mike rwose yamara gukoresha n'umuswani n'umugome. 消除芯片控制的机器就在这儿。 bino nabikontorora. 一切就都结束。 Nerezo source code ahubwo ufite. 如果要有牺牲，你是救赎自己。 aba ibiremwa muntu yaza kuba ibitambo. nawe ugiye kwitamba. What is the meaning of life without thoughts? ese ubuzima bwawe bumaze iki nta bitekerezo. 他
想控制全人类。 dushaka natwe gukontorora ibiremwa muntu nase n'ibyo ashaka. Ziyawu arangije umukobwa avayo nawe. Musore dore ngizi nimbuzi yaso nimbuzi gomana arangije arazifata wana azikubita hasi. Nanga zimenya hwi arazisigara isohokera. Arza mwana wa 这个世界上 muri iyi si 对不住的人就是你。 hari bingishi ugomba kwibabarira. Avayo yitonze. Aza hakuno wonski nawe mwicara impande. 我怕我下一秒会后悔。我想 ndicuza niba nshaka kwicuza mu nyuma n'izindi ntambwe wenda bazakumva. 他能完成他所做的一切。 ati ndeka ngerageze kurangiza ibyo natangiye. 不想留下遗憾。 ntabwo nshaka kwicuza ukundi. kumbe hakuno muzehe tayari. System connection successful. System imaze kwiyesitara neza. Yinjiza source code kwa ari 3 chip zirahura. System atangiye kuba successful. Akira aho ararasukwa. Kumbe abo muri gaya bahageze. Masasu muzehe uhungo yaje kuza. Muzehe baramuhaye barekuye amasasu menshi yabiri yakurikiwe aho yarari. Muriro Avayo Beatons barazifata uko ari 3 za kode. Tayari Excorporation mukirisa arimo arayireba mu biganza byayo. Azajya yica abashaka bamwe bamaze kwemera guterwa iki za chip mu mibiri yabo. Tayari chip operation byarangiye. Are you ready? Turiteguye. Chip ya mbere, ya kabiri, troisième chip, ya gatatu nayishyiraho. Gupemira ku bantu ibyo bapanze ari byo bikunda. System
System iriteguye. Yes. Mu launching exterminal. Connecting to system. Kumba dore hejuru ku nyubako. It's cooperation. Dore uburyo igenda technology. Byte digital world. Noneho twatangiye kugeramo. Baralonchinga. Hano nubwo atanga komande muri Afrika abantu 50, Aziya, Europe, Australia. Tayari bafite satellite mu kirere. Tayari umuriro ugeraho sigino barayifite neza cyane. Uwa mbere arahwera n'undi arahwera. Batangiye guhitamo abahwera aho bashaka. Azajya yica abashaka cyangwa sinzirizi. Dore masaha make bari batwaye abarenga imihanda. Asinzirijeho bakerebeka ibyo akora bikunda. Tubyazuronkinze birakunze. Raya barayitonze. Waracyahagaze bwuma. Kwatugonze bigenze bite shoferi yakwamye kare. Keneye ambulance. Dore ku stade dore ikirengo kirahinduka. Dore iminyotsa bagonganye ni benshi. Kubera dans un personne. Umuntu umwe. Un personne. C'est le français. Muze. Muzajya ngira kimu bikuremo. Muhidizo na tingiria exterminal. Wenda mwatuma byako bapfuye bagaruka ibuntu. Abikubisa hasi ni nyinshi. Mana we. Tayari. Mudamu nawe yariye karungu yajonjamye. Katsu umutuku. Yageze hano. Bona biri kubera. Bana cya kibunda kirasiba icumu. Ratsa akagozi yakurya. Tayari. Bana kira ku mugozi. Paki ndani. Tayari. Kamera zimureba. Abona baritegura. Boss, Xiaoyu is not dead. Boss, Xiao ntabwo yapfuye. What are you so afraid of? Unanatinya iki? Just of one Xiaoyu? Yeah. Xiao umwe cyane. Kanyamakuru kazana gaca hakuno. Umunyamakuru kazi. I know. Security sent me. Abaze kitabanyurije hano. Ndavuze ngo hoya. Kumbe. Ari mu ndani. Dimwe gusa. Nagutindamo. Papagasi sasu n'umuntu. Yababariye. Buhoro buhoro. Ashaka boss mwenyewe. Exterminal by launched. No tinda sindi bwihangane. Mukobwa cyere ikiganza iramusikaninga. Hano baramuzi. Future technology. Uyarimo indani arashaka boss. Nizi yawo. Mukobwa hano basanga bamuzi. Arinjira muri stanseri. Umwunganizi wa boss bakiraho. Kanyamakuru kazi ndani. Urihe? Ndi kuri floor yo hejuru. Ndaje mukanya bamukugezeho. Wa. Yewe. 你的子弹能穿墙吗？在你5点方向。 Atajya kunga agomba kurasira. Kumubwira ibyerekezo byabo bari guturuka. 3点钟。6点。Inyuma yanjye. Tayari. 两边有人。 Arabana agiye guturuka mu mpande zombi. Vuba vuba. Abdi mvomo naye n'umukorano.
ndani kwa boss muri baratwari ndani kumbe Xiaoyu gisasu abuza gato yakarashika murasiye muri Dead Valley gwicanye kazi gwa boss X Corporation ndani atangira gushya abantu benshi yatumye bahwera kandi bose babaye digitalized bamaze kubinstalamo zira microchip bivuze ngo bano baditonatinze exterminal bakongera bagahaguruka bagenda buguma Marine irabafite uyu we ntagapfa kumva uburibwe isasu kirabyikoreye mfite imbunda manakabunda katesha isasu yawe tayari arabangutse sasu barera seriga kavinga hakuno kwa mwenye mali boss afite confidence kagabo kamwitume karasa hakuno mu kimashini musoke Stop. Mahagarare Get back to work. musubire mu kazi ko boss arasu wa mbere sasa musubire mu kazi nta buzima mushaka nawe naseka kabisi gira vuba nawe genda ukupe extermino bosi So you really are the top killer. kabisi urumwishanya agatangaza usari cyo numva kucitanyiyungaho Together we could control the world. twembe babiri twakontorora isi What point is there? siyo ngingo bwoko cyumbwira Controlling money in the people. ko ntabwo adatekereza cyangwa utabara ubushinwa Understand the mind of a great man. mumve intekerezo z'umuntu muzima twatera imbere twembi hari indi mvugo dufite ingaruka z'icyana urupfu We implanted her with a chip. iyo chip twaziteye abantu benshi Her body rejected it. umugore wawe niwe wenyine umubiri waza gukora n'iriya microchip And you know the consequences. kandi ingaruka urazizi As for your daughter, kubw'umukobwa wawe rero kubw'umwana wawe ntacyo bitwaye cyamumanitse kuri etaje ahantu atana kwirukanyira gifungura ikirahure reba ahantu akana kari hejuru kuri sitaba nk'icumi wagerekeranyije etaje ni ndende uriya ni umwana gusa ibyo ntabwo bindeba ntiyarwara umwana wari yariye ntabwo abuze umukobwa kuditonating at extermino irimo irakorana na satellite abantu ku isi hose bose baguye igihumura benshi dore abatabizi barimo arakorana na za ambulance zaje gufasha abaturage ndakobwa nako kazi uko bikora umugabo n'uruguma kagabo hasi niko bapimiyeho bwa mbere bakora indwanyi zidasanzwe nako ntabwo koroshye System connection failed. System connection failed. got to tell you, I have already developed the enhanced chip. hari indi chip nakoze irenze ukeka I'm the strongest person in the world. nijya munyambaraga muri iyi si nawe niyumva kigabo kirakomeye ariko nawe yanze kuva ku izima ukora mu gihorihori aramunaga mugarura ataragera n'ahandi mukubitisha umuriro biri mu biranga ayiwe aheramo karungu ayiwe mukobwa aracyagerageza hari kode eshatu zizi X codes ugomba gushyiramo kugira ngo extermino ihagarare izo kode ntumbaze nimba zizi agifata akaguru senzira kabatindi mwumva kunjaka ngamanika hejuru
kwivi sinzi kabyuka tu asa nk'uzigeraho za kode zikora 3 arazihuza kode zirigaragaza sasa nuko itazishyira mu mashini extermino igahagarika ikaba disconnected. Stop transmission. Dore si yose umukobwa system launch is terminated. Irahagaritswe irazima. Dore si yose ngabantu batangira kuzanzamuka abaguye mu muhanda bari bahwereye bagaruka ejuru nuko ibaza igihe basinziriye mu muhanda bikagucanga. Dore si yose yagabanyije population. You are a low life creature. Uri ikinyabuzima kiri hasi cyane kiraramo kubisa uruti kureba na system ye bayagaritse jombe gisongo mu mukobwa kakanyamakuru kazi sasu yashoye ifaranga ibyo abantu bakoraga rwose yari yashatse abaye hanga muri technology ne babikoraga wanswi yajya hasi. Gakobwa ukamufashije gapfuye bwa nyuma. Ngenda bikoze ibyo nifuzaga. Kabuze umuryango wako. Nako gacaho. Ntabwo nitewe niba nzabo cyangwa nzapfa nzakurinda. Ngenda umunyamakuru usanzwe nta kindi kirenze. Mwese ndabanga yibuka Gakobwa uburyo bahuye. Zyahuye. Agatabara benda kugwica. Yarabaye yamistangira kuza ku mubiri wose. Iva muri cya gikode bamutwitse arahinduka. Bossi recognition failed byanze byakiragamo. Yahindutse. Mubiswe ni ngo bacyangwa. Amena ikimashini cyose. Bossi hasi. Box taragera hasi. Mutsindagera kandi kamashini. Naye rwacipu rurazamba. Barakomeye. Bagabo bose bari digitalized. Ntago bareba neza. Barabangutse. Reba ukuntu umugabo agenda. Kick ntava hari. Bose babaye nk'ibyuma nta n'umwe wumva. Patege cha mashini mukomye mashini. Bose bakomeye tayari. Fata umugozi arahambira. Niye kumuturaho cya motherboard. Systems of error. Utangiye kurimbuka. Nagisi yarimbuka kubera wowe. Nagisi yarimbuka kubera wowe. Bamukomya nko microchip ijya mu rutirigongo. Naho bwarahinduka. Parika nabi. Cyuma gica mu mutima. Aiwe. Tayari. Akana kari hakuno. Aiwe. Yaje akana kari kuri etage. Nta kuntu bahava.
inyubako yose ni ibimashini gusa. Mugenzi yawe uyu yaremeye mugenzi asimbuka kuri etaje amanza kana hejuru nacaramira wenda kana gakire arakitangira. Kana kasigaye karira ni kazi bivaniye bigana. Mudamu nawe yaciye ishene bakana nako imba kazajya muri ruferina. Ariko aragatabaye. Tayari mugira ngo aruwaje hakuno hagira arangira umudamu afungiye. Manager niwe wakize muri ibihe byose. We ntago yapfuye mugira ngo yanyu nashizemo. Ndakeka n'agafimero kagenze bayitaka rya zina ryayo Ultimate Code yari Sankala da Premier nk'ibisanzwe. Abagiye mwakoze kuza murabeho yari there hasta la vista n'abakunda cyane cyane. Imana ikomeze bande biri cyoroshye. Aya bas, God bless.